Tuhan raskam. Berita si meriah rikutkan Johannes. Dimuliakan Tuhan. Sanawari opewari raya Paskah, enggo yata Yesus maka sepak sana ita yang kena duni enda jarah mulih ia kubapana. Keleng kelatena teman-teman iduni enda janah sehu kedungena tetap atena keleng. Yesus ras ajar-ajarna sanganaman bengi. Iblis enggor daging dibas ukur Judas anak Simon Iskariot guna dayakan Yesus. Yata Yesus maka enggoi mereka dibata kuasa kai peman bana. Yata Yesus pe maka ia ibas dibata nari jalan nandangi mulih ku dibata. Maka teris Yesus itang-tangina jubakna jenari ibenting kena uis. Itang kena lau kubas sambung jenari iburihina nahi ajar-ajarna janah ilapna alu uis si benting kena. Asum giliran Simon Petrus dina Simon Petrus man Yesus. Oh Tuhan, kantin harusna si murihina hengku. Terjawab Yesus man Simon Petrus, si kubahan genduari layak kandung, tapi bagin tangkas kap man bandung. Ngaloi Petrus, asandigan pelaku berei burihin nahengku, tapi nina Yesus man bana, adilaku burihin nahendu lanai kam ajar-ajarku. Ngaloi Simon Petrus, oh Tuhan, adi bagekin, oh lanahengku saja burihi, tapi burihilah tanku rastakalku pe. Nina Yesus, kalak si inggo ridi inggo kak bersih kerina kulana. Maka lanai ko perlu ia ridi, nahina saja ngenca perlu iburihi. Kam enggo bersih kerina, sekala ngencalam. Enggo yata Yesus ise sinandangi dayakan ia, perbahan siema maka nina, kam enggo bersih kerina, sekala ngencalam. Kencadung iburihi Yesus kerina nahi ajar-ajar nae, ipakena kamu dihijubah nandai, jenari kundul ia kuingatna. Kencabage nunggun Yesus nina yang kandukin kai tujunna si kubahan manbantu endandai ikatakan du aku guru bagi Tuhan payo kapsi katakan du sebab tuhu aku guru dengan Tuhan dage adi aku guru dengan Tuhan du ngomurihi nahedu patut pe maka kam si puri-puri nahe nggo kubahan si manusia du gelah banci bahan du bagi si enggo kubahan man bandu Malam kelate kalah si bagikan kata Tuhan dengan majingkat dalam kenca suankan min kata du oh Tuhan ibas pusu kami. Nande Bapa turang rasenina ibas paksa enda kita bengket kusi telu wari Paskah si badia. Ibas paksa enda kita ingat karena penebusan di bataman banta ibas anakna Tuhan ta Yesus Kristus. Lip penukunan kugakin maka di bata ngeneskan diri naman kita kalau perdosa sebabna emeka perban belin keleng ate di bata nadang doni enda maka ikuban kena anak si tonggal segelah ICP si ke man bana labo mate tapi datken kegeluhan si rasa lalat si telu wari Paskah si badia enda si kenakan ibas Kamis si berni si sendak litkap dua Rusia simbelin sini cidahkan man banta ibas paksa enda si pemenang maka Yesus murihi nahe ajar-ajarna ijena Yesus mencidahkan dirina sekalako sekala singelai maka nina man ajar-ajarna ise si Athena jadi si perbe harus ia jadi sekala singelai jangan git jadi juak-juak sesapihna si peduakan maka Yesus mereka dirina jadi pangan ras inemen ibas rupa roti ras lau anggur ibas paksa ena ia majakkan sakramen Ekaristi si badia
Ibas paksa berengi Yesus murihi nahi ajar-ajarna, labo kap perban nahi namolkat entah biar kubang-kubang. Sebab ngonge atina nandani matras ras. Eda mekap ibahanna jadi sada tanda karena Yesus pe selaku skala guru git petruk dirina murihi nahi ajar-ajarna. Jangan ajar-ajar kape isuruh erban sebagai rupana mensapi-sapihna. Rusuk kap jelma langit jadi sing lain. Sebab yang kap ia kap skala susuruh-suruhkan tapi jual-jual. Langsung guna labo bagi. Terutama ibas budaya kalak karo. Kerina ngindat tentegun jadi sing lain ibas ada paksa. Terutama ibas rakut si telu sini gelari anak berlu. Ibas man-man paksa perpudi. Yesus ras ajar-ajarna ngerayakan Paskah bengka Yahudi sedebana. Tapi ibas paksa enda ia ngerayakan Paskah labo ngorbankan sada anak biri-biri jadi kurban persembahan. Sebab Yesus sendiri kap anak biri-biri singgung mereka dirina bagi si dikatakan Nabi Yohanes. Enda meng anak biri-biri si masakkan dosa dunia enda. Yesus mekap si ngorbankan dirina guna kejuan-juan ta. Ia mati di kayu persilang guna nebus dosa-dosa ta. Yesus mekap pangan kedudukan. Ikatakan nakap enda mekap kulaku sinendeskan gunaman bandu. Jangan ikatakan nakape enda kap darahku sinyamburkan gunaman bandu. Ia nurut kita gelah kita erbahan sebagai rupana guna mempersingiti ia. Ekaristi labo kap sada tanda siman persingitan saja. Ekaristi yang kap tugas ras perutusenta guna ngikuti Yesus Kristus si imogit mereka dirina. Adik kita ngalawan pula Kristus di bas ekaristi si badia, maka kita pe harus mendalankan bagi si imbu ibahan Yesus. Ngelai ras berkorban. Sebab yang mau tadi di bas kula atas skala-skala. Lagi cakap. Tapi di mintridah ibas kegeruntas tetap wari. Tuhan masuk-masuk kita kerina. Amin. See